Wong layadon ema oya makati inewo ko indah ilang ema aka malamku penan manangin ema manahan sakit ituan laiko anak ema dirantau pulo di manyo ketelasamu ema kami dendangan tuan kalagiku oi dilintano tak bansai saja nema di tanggungan lalai nanti tanah Tuhan sawali pulo di mana kini dari kemudian tua dan di Jeromokan pindahan mikro KK cepet kaset di kaca kode ya. Untung liado dai oya makati inema ko indah hilang lema aka malamku oi nan manangin dewo manahan sakit inema laiko anak dema dirantau pulo rusuh dan dinyo sasudeka tekam dimakati dari kemudian tua
Di Kalaban. Ya, di Kalaban. Ya, pokoknya Cibo salah dulu ya. Ya, Sakarik bagai. Kok permintaan pemirsa ya. Dongan enggak sekali dulu ya. Jadi, Cibo jalan dulu. De anak akan yang dena akan lalang untung lalai lalai sui pona oi para sayang oi na akan ya kalau terdengar kan coba ketik kala ya. Pokok galeng nyong bibir ikatan perlu dikabi ya. Lek menyi sih coba gue ya. Nan bakana alema ala dibari lalai basamo kami ay mahalit lang yun kasing guang hati nema ay renanagini lalai membayang ke jangan kurang analamu lah di dangalau kinantan senggalang seyo akin tidak kutulo nih sana bulay ya. Pakai susu juga. Nambagu ronde mak di rumah bako lalai biala kami oi mande lagon Aku sawer ko barakana monde ko kabananku lalai sayang ramu di nantian iyo Tuhan udah sidi lalai menambahkan lalai biarlah kami dulu kana dia bayani Allah tangkai kowo contoh wadan iyo Tuhan Ada di
Nanda ado makati namanya runai datian oi denai pandai bang rudio naik surang saja dek kanduang rumah deda katampe enai atuan dek denai pondok kandung baseo puno Yalah, gelik